Anisje an Lichterweg, seo lichter míle ciad sa céhir. A hion garid, bha mi a torst súl cúriar inernis an nuigavlin diag. Ga mi tlach na haltan leis an uramach Alistair Stewart, nó Netherlochaber. Vai a skrivig an a beurla, ach va are go trich a galig, agus dúlchas na gael, ans na skrivianeke. Sé 4 scholar na galig a va an. Rugug Alistair Stewart an a benavula, ans a vliana 8 keer diag fichet san ui. Vunjag a geldig dan achbin an a nere gael. Va a farenten a fudach an a benavula, or va aher a kupper de goffish nan kieshen nasente, ans na hellenen. Nudde va Alistair ook, gloish en tjoulig gutjir moor. Wat ans an oben, agus an a kilvichel an a shiddag kverst. Jong zich Alistair tor mo goolges na gael, ans na blianichen sin. Gae go alhai gilrivin, agus jong zich litraches, mathematic, Grekisch, Latin, Eurish, Fjálsanach, agus Giagach. Hoosich mar vinnister an een iklish na halappe, an een 8 keer diag kuket sa hun, vashin an a balla chulish, agus aarsgouwer. Gach darnige sapach vige a shermanachug an een aarsgouwer. Na sapachin ille vige a shermanachug an een aanich. Hashin an a lachapper iachgerach, no an a beerla nether lachapper. Shin as kurach kunt de skrief Alistair van NMP'n nether lachapper. Vakeleor ellig maar nether lachapper shach Meister Stewart. Fose Seanach Vorresten a vunjug de gaarskouwer. Vig trúr chlanne achke, gis nian agus ballach. Wij na vinnister an a lachapper iachgerach gus an de gugele an een nuikie diag sa hun. Wij giechilach geleor maar vinnister, ach chosine klug a heen gus sonrichtje, maar skriveter. Vat umuk bliane, va kollawekke an a courier inernish. Geen skrive a churkala an a da leor, Netherlochaber agus twixt Ben Nevis en Glencoe. Eentje me geef mun skrive gekke an zijn nalichter.